I 10 ljudi došli u novu epizodu na kanalu Kako ovo, kao što vidite radimo mađaničarske trikove, haha šalim se. Ovo ću sada vidjeti kako se pravi, mnogo jednostavno, a mnogo moćno izgleda, kao što vidite dim vam izlazi iz prstiju. Stvarno je fenomenalno. Šta vam kažem, mislim, profi. I evo, sada vidite šta je potrebno od materijala, znači, to je to, mislim, najbolje je da stavite to na staklo ili na neki metal, ali ja sam na staklo. Treba samo da skinete ovo tu sa čime se pali šibica, ali potrudite se da što tanji sloj skinete, ako skinete mnogo deblji sloj sa sve kartonom, ne znam da li će raditi, a ja sam skinuo što tanji sloj sam uspeo i mislim da je ovo ispalo stvarno super. Sada ću ja to da skinem. Sada to što sam skinuo ću da zapalim. I kada se gori ostane nešto žuto, vidjet ćete, ostane nešto žuto i onda to žuto pokupite na palac i kažiprst i samo trljate i on se stvara dim, znači mnogo moćno izgleda. Možda na snimku i ne, ali uživo stvarno izgleda profi. Sad čekajte da izgori i samo sklonite sada to. Vidite, ja sada to kupim. I to je to, sad ovdje se ne vidi pošto sam na polju, ali onda na početku klipa ste vidjeli kako to izgleda. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, ako jeste stavite like i sub. Ništa, vidimo se, puz! I ljudi, umalo da zaboravim, ako možete svi da se subate na mog druga Dule TV. Znam da nemam nešto puno subscribera, ali ko želi, kome nije teško, neka se subuje. Hvala još jednom unapred. Ništa ljudi, poz!